thlir ru ta chi bai ve kule hei voin chu thil zia lo deuh mai kan soi do na thil zia lo kan ti don nge thil lo mom lam a po a thena zonga chuna ngai thenga a le lam zong tak chuan alung che thlak le boka Facebook chung changi ke mangi ngai pon YouTube lama hian ka soi chuak nem to khop maya ka tong kam han thren te point chenga mi soi chiat na bom mi soi chiat na bupui ti te pon ka soi hil thin ania chu tiang deuh tho chuan Facebook hi tun hnai hian kan hmangta ni hei Facebook hi Mizoram achon social media platform lar ma saber ani arin noma kumsom chuang te meu chu Facebook a hian regular takin mizo thalai tele nutling patling te pon alo mang chho ve ta a ti hian tun hnai hian kan mang sual na sata khop maya bik takin troll comment troll group kan tiang chi te zo sap ani emo comedian group ang chi ani emo khatianga khanin tun hnai a hian mi soi chiat na angi langa na mi soi chiat na fiam thu group anga lang si a mi soi chiat bong bong na mi chanchina diklo lu tuk maya do te in pu ming china te keima nge nge apo ka thu post te ani lo zong tak maya lak chua lak koya post son atam khop maya a boi thak du khop mai keima nge nge pon admin te voi tam tak biak ka tum to thina biak an she lei thei lawa min response ngai lem lawa chu tiang vel chu ne group a hianin voi tam tak ka soi to thin chu admin te nom velom ni he group a hianin ATM mai za mo ngel ngan te tong kama te fake account manga mi biru te mi doi je phauti mai la khang ho khan in tu to kin kho sakna nan mangani heng group sang sang ho hi ka bel chiang tam lem lo boka ma se ka mu fo wangin le enge mo mi mention le khatiang kha lo om le thina wangin tum lo pui pui te kan mu thina chu tiang vel chuan keipon comment te ka pe ve thina tin ka bel chian ve a po he tiang ho hi engtinge he tiang ati hian phal jok fiam thu group ni si he tianga inti hlim na tu group ni si heti tak meu maya mi soi chiat na le angia langa na bi ti ming chiat na om thin le o ka ti fo thina ti chuan hei tun nai te a hian ka soi fo to thin angin he tiang hi chuan ala poyang a kalau ti photo trên YouTube lama te po kalau soi to thin khatiang ange ngei kharon thleng ta an post ngei hi kan share chuakanga uluk te ni lo ngai thla don nia khonga in group member ten uluk takin min lo share sakula a thei phei chuan in thian kan group member dang te po mention teu e group comedian FTST hi kum sang nei song puruk ti borvel emoni khan ka kutlein ka siama utira chuan member tlem te kan nia kan fiam thu tho thin po thalak le video ni lowa thu fiam thu tak tak kan type thin ang khani huna local chawarin ain kan pung chak chhota kan fiam thu du zong po adang chhota thulam ni lo thalak le video la min ron thlaka group member kan tam tak viawa khan picture le video sexy lu tu kang chi kha atam ta viawa group member tam tak te point an ron soi sel fa okha ka tiang post ka mu kha ka delete zel thin chutia an post ka delete awang chuan keima min tek ta charchara fake account te an siam chewa group le keima FB account thlingin min report ta tluta tuna ke si po hi min report chiat saka mase ka thian thiam dewin min siam that sak le thei ram ani he group po hi account sang siamin an report ta charchara ti chuan FB chu anei tu telamin group admin te min remove ta maka heti la hian admin hi pani che kan ni ti chuan group chu admin om loin akal ta nok noka du an post a fake si atang za mo lampang te post tam ta emema kan admin thin ti hriaten min on mention thina engma ti thei kan ei si lo group soi sel na post tam tak mu ve reng mai ila ti thei kan nei si lo chu ti chuan kum khat vel nuwa ka thian group ka siam tira tanga min pui reng tu atira admin ni ve thawa boy ema wanga admin man talo Henry C và be hian thei top chuin group hi min lak let sak thei le ta shram ani kan fiam thulam zong adang lam chho zela mi nui zat le tro zonga post kha an or ta ema meng rang je ka po group sang troll an troll na saviawa kan group a po an lo troll ve lo maya ani thian de min post tu tele post na group admin te chu FIR ta vek min FIR ta vek ka kan boi ta hle ni tuna kan admin te pani
pakora te le chuan sanga mar te phei hi chu FIR thelu nu da yaron admin ania an admin atanga thani na vele ka cybercrime group admin zong temin kawa case ayo po afel khop mai in tan hlau tur engma omlo FIR an thelu mi an thelut miu sia danangin kan ti tur kan ti ani maya engma hlau chu bel thein nia in thiante moin chung te mo in bel ti ro min tia tuna hian bela chuak kan ni ming aron zeka trol da hi ka mo piang in ka delete ma se ka delete ma in an lo modern sa to aniang hetiang hi lo thleng ta ni heti la hian ke ma chiak in et ke ma chen ka admin ani member an tamin post an tam sia ka boy thin khop mai ma se ma kan boy shap to wangin mani in kanin thural ber ka tia ko mai nge moza chu ke ma in ka admin ani ma se covid 3 lo lenga lockdown te ni ta ka khan phone ka khoina satla phone kan khoina satla aniang post atamin ka boy lu tu ka boy lu tu ka wangin admin pani te hi ka da ta ni group admin te hi mi mol ve tak te kan nia ke ngei po engma hi cái nghề po engma hi engma kan nilom cái nghề po engma kan nilo tina niang cybercrime lam hian voi ni min kawa ti chuan court tura ko na kan dong le ta a nu capital a thlamong taka thil fel mai tura kan ngai angkha alo ni mi lawa court tura ko ve tho ho le court ve lote are suaran tan chu hala ma se an man theingu tangemo seven khozo ti lo kho chu fake account an ni de uvek hlom min ka ria admin te hian group member te hi hlima in nu hi kan du berania ma se post om chin hi ria ta tha tuna po kan boy ni somni pariat july hian court turin min ko lia ke ni admin te hi mi berve te kan lia court tura new capital a kal ringut po kan ta na boy thak line ukil roi te ngai dona ke ni admin mol satlia ve mai te hian engtin nge ukil kan roi don ti po kan tan chuan boy na tham ani ming aron zeka la in ukila na yathalu tukke antia tuna kan admin pani te hi du se chuan in soi free lim dai the ni admin adi ma da ya thel thleng ani awangin ma se rinom takin he thu boya hian min thlam lowin boina te min tor pui ta zelani ming aron zeka chunga po ngai dam kan dil don lia ama aya ulukin group phi kan lo vil to don ania ti chuan kan group member te pon tuna kan boy mek na le kan boy le theina ang chi post lowila fiam thu thiang lim hangin I lo nui ho tlang dialang o kan group alo kam group in lo hlim pui hi kan du ber ani ole kha nia he video hi tuna kan video hi comment thein kan siam don lawa comment kan turn off dona kan off dona comment thei don lawa in share ta in ngai thla ka ta na big takin Facebook user tele social media user te hi ganin zirna ni ha sela kha tuna khanin kan ngai thla chenga thil hi a chen kala laureng ani mi social media kan ti dan te kan tong khum dan te kan ti du da dan te hi harassment ani troll satlian ni lawa angiel nganin dot ten kan poa dot ni mi lo ten an du lo tur an pon chua mi pui hne nan pon chua du lo tur thleng in kan pon chua saka an mi mal lun te kan vokhera hi a ho du tu tan chuan huata thinrim ngoi na thamania khei siam theina tham tling tam taka oma a thleng hnem mol to khop maya hetianga ron tingam hetianga ron chang let ngam hetiang mi te an du to ka a fake account mang te emo mi shed lo tura engi mo manga ron tong chu ka ron ti vel ho heng tiang shem na hi hetiang ron shem na ron petura ron pen chuanga manom hi kai chuan an fak om ta ti tak zeta he thil hi thleng ron fo ro se hetiang tinga manom ani chuan mian ti ming chiat ngam chuan engwai nge anni pon an tor ngam lo bi kang ti hi ke chu ka ngai dan ani atin hetiang thil ti hi engma hlok na nei lo ni an net pe ka heka an type thona mi wa soi chiat le wa ti vak a poi soi dan bo che po ni hle lo midang ta na har sab de siam po ni mi lo te heti takmaya anan ti boya an an nuna an ti shop sak thini chu aril ru chiat thla ka heti an ril ru chiat man te hi an tur let ve ngam tura kanga ya makde ombai chu heti ang ho heti ang ti ching ho hi case an kalpui don tak takan han ti chho hi anin a buai beramang ang berle a in soi khongai thlak beran tang le thina ni kalo shelo ka ti pal an ti ngoi zel fo ni chu wangan ngai dam tak te po hian om an tam khop maya an ti tlang than lem lo te tin an ngai dam tak ka wanga social media app soi chua phal le tami alo te kha tiang khan tam khop maya chu wangin hemi konga hian mi zo te kan than harangai Facebook ki khoi tlak lo khopin tuna hian a chuak to kan install hiela kai page on kar khat vel chu mi nuwa engemo in khel result leng engemo te
en na na ka man du wangin kan install le ka lut khat ta khop maya tu na chon kan man dan hi adiklo na salutu ka chumi diklo na chan ber chu tu na kan soi fake account ni na an du du ami dang te an soi chiata mi diklo tak tak kan pu na te ming che theyang bera anin ti kwal na te in move kang arap thak zia te an post na sat thin zia te chu wangin hemi kong a hian kan than harangai hetianga kan khin le thak thak ngam hi hun to ni an huang taw rei tamama tin post a khanin fake account na nian chui chuak thenge mon tia chui chu hi a har lem lo fake account hi tin sem the a king song pe tan chuan sem thein ni na taka sem the ni zel tan wang the na ni tin social media manga hetianga mi vonui soemo vo soi chia te mo vo na tong kam ang ti ti emo post atur tu ten lo ngai ho du ni chuan zel tan wang the na ni ti kan sia ta ngai hi kan in zir na tur kan sim pha na tur ni mol te se achan chu zep thuam lo tong kam moi lo wa min lo ngai sak lo ula ani na rot in ka soido na hetiang ti thin ho anan chui chiang an han bel chiang tak tak hi mi ber ve te ti top mayang lekha pozir sang lem lo mol mang ve tak an lo ni du tlang puya chu wangin chu tiang kan lo ni pon enge kan tor thei enge kan ta na pui thei ti kan sia tangai ni midang te nun kan ti she oma kan lim pha ani chuan kanin en fiana satangai le ni tulmi elawa antinan dan bo chiate thil poi khoite he tiang te chu kan soi turani a group ate po an soi molang a poi reng lawa chu tiang ni lem lo poi khoi ni lem lo mi ti mol phozong shrim ati hi chu sim tlan a thakhop mai asim du lo te po zel tan huamin intimai tura ngai ngeng pon ise khati zong kha kan soi thei ni pot mai sela kan film khur tlan nan he thil hi tar chuang nge ya thain ka sia karon tar chuak ve ni e